konsul songon menurut hamila dalam apa sekali dong saru komando belum kata hari terlalu tak dulu tu ibu tunanya deh tuhamu na ibu tunani Saparohaho, untuk kata ulat ya. kanudan ikan membuat itu dari kedung akan berdua karena oma obul kaku yang kau tulangmu obul ngadak kadupang anak boleh anak tulangnya anak ini anak ini gusto aku di rumah lo tuh anak kau dari tadi tetap guru nang di hutan radio pasti kau pasatuk kata tuh awakmu sama Simon ade asal sadar kamu masuk kata-kata tujuan yang pada kita dinas nurhana bisa ada kamu lain tukos toro na merek kamu na asimat to kurang tadi bata saya membuat kerja murdo orang isu dohot akan kami tadi fisik dok metal populer alami sekali kita poso si batok kami tulus dua na ini kamu yang atur yang ada betul. jadi tasoni baca na guru kolok pun saya kata ilusi betul mudah aku ulusi mengulusi dari dia orang ada dua aku mengulusi songot todi dekat si Indonesia dan jaksa ku akan berobat tak buatan pada kami itu baca di baca asal dikasih geroh hari jangan kami juga dasar kami dohot las geroh tasoni baca kali tak mulut Pasal kamu tadi itu tujuan lah itu lamboro itu pasal kamu. oh iya mau dibatu bahannya agak pasal majulah ini nabur nabio tinggal itu ada di batu bahannya hanya tatong dua mata nama dua di bata angia tutu di budian ni yon nabur nabio dapat matong apa pasu-pasu uramu nasa lubuk na peparan ni nabur nabio Madu. uberi kami tutu bisa dari rohamuna kami amuna tutu lau mengadubi akka hula-hula ima di parmokin ni nyon nabur itu dahono matak songon idok ni na dua-dua asa balitang may napagabi tumundalo sila luar ari muda lo tunggabi peparan ni nabur nabyon ano matakasamu Marsi Paulo Madu tu. iya tutu di bagasa sadarion tanyakta tua mata nama tua di bata anggiat matutu kamu pinopar ni nyon nabur kom tu dia biatok kamu mangalakta dia nanakok kamu tutu dolok kapolat apa pagana loma dia natutu kamu tutoro tutu kapotan mual tiu tu dia biatok kamu mangalakta peparan ni naburu namion tusima kapotan parsawiya Madu tu. asa matutul ito mustuhatta tuhamuna sa lubut na hagabiyo tarlumo bima dison di boto ni berno sobat saso dan bepe anggia matutu ito mustuhatta sirokat nito di muna sirokat nito di botoku ibu dia di nion gabung nabiyo Madu tu. jadi songoni mojo nebui silonon nami siap kami hula-hula muna sial lagan mau lihat ya torso namun dulu Maulate. Jadi ko basahan tami partikenon tuna tuwa nami raja ni dong asahudan nami nasi sita betabo ko ama. Sada matang yang ta. Sada matanya kah kalau pokok apa santon nak sudah mahina sih. Maulate amang natutua. Naik ko basahan tami ma tutulang kami sinaga, tulang mangihong ni lain nami pajaitan. Tulang sinaga. Basta mo nila kurata di amuna gogo ila ku. Ila kurata diuriai. Apalagi bagaja tikon di bertuak ni inang nasari magor ina opusimon. Kuwera kami ison gacang mo nila doto. Sampai di mana baru itu polisi tahu. Anggap matong tujuan nyadon
na pinupang na. Sigadyang mumura muna. Pinurami. Inamon. Sinoro pinupang. So sa kanina ang pinupang na sa luhod na tujuan niya doon. Sinoro pinupang na muna. Uhud sigadyang mumura. So kami na yung nakadongjok ko di sana manginan. Kami sa tulang robot. Boro alagang parumain na inamon. Kung sa manipiyaro ko namin, eda amang bawa ng dala namin si Jeremy. Tapos marunga, natulog ka dito kami na madodong ko dito nila ko amang bawa ng dala namin. So sa yung dala namin si Jeremy, at sa matinado na boro mo bere. Video lo ano. Sadong, nagtabaho, matinado na boro sa bere. Pero namin, as marunga. Yung tima. Nilai nami ay boto nami maradu sudi hamu keluarga besar ni Naboru Nasari Maduo taringot hata tangiang pasu-pasu ngadi pasahat hami hula-hulam nakining siang hakaduli tapu bolong nang sia-sia lagan alai perludo hata honon nami taringot perhitian ni tangiang ulus nagajang si torok rabu naboy pasahaton nami di Partikyanon mangulo si badan sian hula-hula sian lagat 2 sian tulang sinaga sada jadi tulu masian hula-hula sian lagat do rombongan akalai akka itu amang baru na baru maradu sudi hamu keluarga besar na baru Nasari Maduo taringo diurus nagajang perhitian di tangiang molo hami hula-hula marpangiduan molo tumpe subuhi hamu hugan upi hami ulus erbang tuhatta namang ulus ibadan tuhatta namang ulus itatimu marhiti tangyang nami rajani hula-hula jadi manang nasongot dia biar non naboy hu pasahat tami lasmaro hamu majalo asadohonon nami masongon nanilok ni si tua-tua asa sahat masolo tinugu tubuk tiang kupasahat tamian non ulus nagajang perhitian ni tangiang asimarohan itu hang ipasu-pasu mahamu saluhuk na komparan ni Naboru Nasari Maduo niling mangulu sahat horas sahat nang tuwang tarsongan ni mamang boru naboy kupasahat tami hata tangiang di Partikyanon manukul-nukul iroha nang pikiranmu na saluhuk na komparan ni Naboru Nasari Maduo nang saluhut na keluarga besar. Bakteri Naboru liba di sol Oki Simon Nasari Maduo. Mono binereng no bemang ari ngaduarion iba be somong nasang sedo. Alai mono binereng ari sadarion tiur sonak suari borugon di dabutu saluhut na ditinggal honyaon Naboru libau. Dene di hamu salut na oparan ni Naborkon dalam mana burdulor dalam au sendiri pe bersaksi do hamu salut na oparan Naborkon tong do dalam mana burdu dene terlohi diho laiku gadua lain laiku si Enten do lai si Margaret ala hamuro dataring di utaon Lakpe hamu sabutullah siang dian lain laiku lai si Angel do laiku si Margaret anggota jawab penuh darong di hutaon ikon hamu dua do nalaw boy nalaw gadis si di hutaon di akana torobon diberi kamu rakin tekas salu da akana torobi marlas ni roha ro law mendapat kamu jadi yon akabang mot sogot lauro tu pagarat tuan jadi di hamu pihak laiku akana di pagarat tuan pengurus nani sogot hata nami tuhan salubla asana burat tano mena ranking masih ranggoman tumbalat tapi kalau aku terbitai hodo masih gonggoman asa sausawan nami matu sonet do dua asa balik tang main bagawi tu madak kursaruan hari muda gawe asal kamu tekas masih bangun asal menggawe lah tiang rumah bergat yang sobo lunga gawe na bor na rion Nasari Maduo so gawe kamu peparan na anak tua satu tean lain
Masahat para lawan na Borneo, sasama to kamu di paggabi at parawarasan. Ye, Siyang matutuwa. kami tulang anong do sahat sa ulos tu iba tunay kuno ibotok ko na markaret. So halima sa kami tulang magayuk mo ate ito. Jadi baik pasat tayo na doang. Pasahat perhitian ni Tangyang Mahita ulus nagajang si Torok Rabu. Dia mamang permusin nami. Gabi, gabi. Ana nang mulai nami na pasahat perhitian ni Tangyang baik damang majo songonidok ni si tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa. Baik damang musik mula-mula pado mutu sopa-sopa. Mau lihat. Jadi maeng neng pasahat perhitian ni Tangyang Mahami. Tu raja ni boru nami, raja Panjaitan pinoper ni na boru nami nasari majo. Baik damang mamusikna arang-arang arteri majo damang.
Dani hula-hulamu tak kupolo siya lagan rak dohot akka hula-hula nami hata tangiang ng perhidian di tangiang dong ngasih kok. Udah lo kami mahasa atas video amang baru. Mau lihat ya? Gabi. Ayah dong tadi kita jual nama dong. Sampai dari Bali ya. Dan sudah ada tuh sama satu nabi dua muna selalu hula-hula nabi. Nah tapi si pengen si batu kaum nabi na sosial dia. Sialan ira aja nabi. Allah baru. Fokus dia benar. Pengaruh pun nabi tuh amu hula-hula ngasih parwal. Dia perhuwas nabi. Perhuwas dan berhak mahamil hamanum bahula-hulay. Atau untuk kamu capul. Amang pat din nabi. Dan berhak mahamil hamanum bahula-hula nabi. Benda magodang na hukarbo. tema amang parmusik. Jadi semanima di manubahani imang
tulang kami si Majuta tapulun ng hula-hula namin kaligid tungla sorangan ng katutuan pero marga dengan kabulak kami dan kusor alami siya kami siyang tapubulun dok tunay-tunay ng isang katutuhanan na asa diutur madaka-daka madabu iring-iring roha marsobat kami si Majuta tapulun ng kaligid dok ang Kevin alami istirahat itu orang kami dan kami itu ulang Tuhan mana asa bago na mahato mati pedi sa riyo hawas pa na nagkaroon ka kapal hamo na mga riyo Madudu. wahida magtatut ba parbusi kami juga namin na makot lang kami igo ang panuhangan na ni Batio asalo ginumuli ka namin kaya kamu sa anak padawis ni Tio rasa kami tuluhan Sabi mo dia di buka sa tikyon rodo kami marga sitopul asian pahay sidupulon pahay dot seserunya Gabi na ka. dohot sitopul na adong di sekitaron pagdapotok ka muna pamodon namin sa na keluarga besar pagkita ima din ala nam dialap tuhatta sada ina nataholo ni siap tonato namin kita salut. Dia muna salut na keluarga kang tagamon so habuk rohamuna. Diba ini kami roti na nanon batok tuhamu atas nama ni keluarga situpul nasen tahay hula-hula muna batok turut berduka cita ma dihamun salut na. Asa bagot na marundong na kupilo-pilo maraja. Saya salpun dari tengah-tengah muna akan alunun. Saya Roma tujuan akan menjadi. Madudu. Saya upaya juga kami dosen tersebut selalu na acara demi acara prosesi demi prosesi. Tumat saya sedikit doroha alamat dalam dengan jala markame sore. Iba ini kami bangun di Tuhan. Masa giatnya to karena yang roh. Saya lambat baik ma kita asnya roha. Ayu pasong untuk ada meong. Masa giat di budi ni na puro namion. Lemar bungaran dari tamuna dari tagabi dari tahoras video namin siapa. Madudu. Di haroro namin di soong amang puro. Nung ako pasat kami nakin pagduti. Asa doon namin ma. Ting mapokki bahul-bahul kasalong. Diri mator di muna banguron namin na dapat kami. Luju-luju ma dihamu salut na akka pangawal. Madudu. Si Pirnitor inuhubog kami. Kami na mariligti. Molotugte. Gabi mo ni horon muna eh. Sunod muna Jehovah muna. Sa gabi na susunod muna. Molotugte pakyo muna eh parpalagyo sila pari. Las maruha muna mga ton. Ipas sa mga ton. Kami na mariligti inuhubog kami. Madudu. At kupili niya mga buro. Huwag kami do ulis dula. Manang naisip yan ng hasatan na ulusan namin doon sa luho. Alay diyo nga nahugog kami ulus siyang markas tukpul. Nalaw at pihonan namin doon. Ulus si Gajang Rapu, si Torok Rapu. Asang hiyat Gajang umur muna pita-pita namin dituhan. Di pudi na purun namin sa luho hano pinapar ng akas Gajang. Suksong nilang si Torok Rapu nahugog kami. Asang hiyat si Torok pinapar hano na di budi ni napuro namin. Madudu. Kubili kami doon nakinig amang buru. Along gobe pinapar ni napuruan asahot di gobe na. Mangiduhan tutuhan. Asa higit di bulan nyari. Say di Thomas Tuhan tama si Rokak Mitoti. Dengan nasarima dua. Asa las rohat tama sa luhut na kuat karananya. Madudu. Jadi amang buru. Sokoni mahata na wulu pasat kami Tuhan muna. Asam dia ma las rohamona las rohani itu muna. Boti ma. Gabi. Nami. Adorang solah kami pasat mga pihon ulus. Tu pamoron nami.
asa marmula na dengan marmula do nang oras. Pagdamang majolo gudang mula-mulai kami asa lihat marmula gabi marmula oras. Begitu mah. Boleh ate mga parte namin. Labor hak nama hari mga peon ulos tu pangurun nami. Pita-pita nami itu Tuhan. Asal lihat kemudian nyari saya berapa hagabion horasan. Dohot las nerohan bisa lupa pangurun memang. Pertama ma dalam Yesus kita bersaudara. Bulan-bulan namin si Tukto, inaroha mo ni Kristo. Iba din ang mga lubigong kundo tuloy namin. Di na katukangon ada di pasaliwagawan ng natutuwa namin. Alas diwa kamu, ulos na ganyan sa kurang rakti. Alami, kami pe matungkolatin matuhamuna, asang kia, itu dia na nagtutuwa. Lang bisa bertuhan tanpa suatu natuhamun lumuri na ito pinopar sa natutuwa namin. Sila niya kerajaan namin. Arab Tuhan na tuwa na matok, nagsupot purong sa takot na dibalia. Nagsundan adat doon uhong sa pasatong namin Tuhan muna. Nang pesimatulong namin na susadwe. Sila nila na namin, utumpin sa katiyan no. Nabuhay tertatu kami, lasim maroha muna. Dia muna, performas namin. Nagborak mga lang manong pahula-hula sa untuk kamu sa puli. Amang karte namin. Nagborak mga manong pahula-hula namin. Bandamang magondang mga pati.
Lam kompak maham lam kompak. Mula solat tu barang ngau nang gumulak wanggi. Lepak madai dah mampai nak tukar paling gugu macam ini dah angkut tu. Memang mungkin tahu dari mana yang mutu yang mana memang kenal. Dan kumaralari. Anak yang kompak maham itu akan bila para dalam nanya kamu kamu nang mengalalian itu akan itu. Oh, kayak itu dia. Jadi, namun jero nak kamu, mulut ropan muhor, mereka jadi kami perali kami di mana di rumah dua, kita kita minggu nak kamu, dia makan aku, berminggu kamu kamu mah tidak kamu, burdu, per minggu, perali kami. Yang masih sini lalu duit tinang dia berparakan, sebenarnya hidup kami betul. Kanur asal dah kalian nam akan nama tu. Kalian mana anu nama kalian mana lain semua ima. Jadi dah dona ni dua nak kanor. Tiga luna. Tiga luna tadi dah dona ni dua nak kanor ni kanor tanah kemudian tu nak amu. Besok ni nak air tu tu nak buka dah. Iya, tolong ambil apa sahak musik. Akan naburju. Inong bonyan na maranyari ito. Ari tongdo, holong ni, holong ni ako, do tuawang tim. Holong iwa do ka, po na naniliam mo, tuwa mo na masusit tuwa ang kimi. Ito, yang boy so niyang gipayam mo da, o ido ka, ikutuwa ka kunaburju. Sepo na nalang ganilo ilang kutuwa ka. Oh, ang kinartipan ni mo sa pinitong abangin nato ito martipan ako. Sa lumuro ka mga ngiti, medang kilo ng tiging mo daw. Mula ka, tinitilan ko ko ang ganyang murukyo ang kikira. Nalaladuhan yang martipan ni mo na tuwang iniyak ako na burju. Oke, singkat. Apa tarik? Yang makin aku pagkakulay turun ko. Tamuhan, dia kabonan ni. At kamon, at kabonan na rin gato din o nakapita sa luhog na. Darumo, binadiburuk ko si Mega. Ipudian ni dahangon anggia maritongos tu hatta tumiburuk lokka mo na boru. Mega. Jadi, mendatang na dito sa na. Moro na yung masih lenyer ako. Walau terbaca sekali semari sige, ina berjuni ako. Aninna, bapakku dada. Berjuni dengan itu. Keling ko pa ang apa pati magiyawin na. Si Hope na. Sama tumori na ina ako. Yang nero mamu tumuta. Setelah dengan nero kon, sini bagian mana haudo dengan nak. Nang lepas kaya masih lumbu nero kon, nero dengan ketiga dia be. Jala nero kami mana matuau, era berjual era. Kalau mau bukti nero nero kon. Nero nasi merah kon nasi lutu arba bagian mana. Lagi, asal kita jadi semua makanan anak anak saya ni jadi teror ni nak jadi nami, semua ni dia nak jadi nami. Anak kamu ni nak terako. Hari dia mama ni nak kamu, isa ni nak tulas bunyi kalau nak rok nasi. Dia, namu ni rok, jadi ada ba nasional dewa keda je Papua maraba kasama tona tu bapak keda ita dawo tu bapak kan tebe dara odo menate je sama tu keda
anggota bapak sikura pola ada apa satu ni. Jadi dia mengape akal mengataku terus naita berju ngape nang mati rakon masih hulong kita soni rakon nai ulo so mati do piau terus na tulang muna sesenari na mati bigana ulo akil lagi marbabot lo do kamu amaran ko jadi mula temari ham sidegel lemira ko na larus berhamna jala siniga pe ala berhanami akan berjuramu turere dai namu berarti sektor itu mesti ama serakat betul di dana kita nak masak tua dapat kedalamna mana kalau di pujian ni lakon ro rezeki ni siniga ro rokat betul dina ini masih pada rokat Tuhani mana tema jadi hoda pisno lama hoda Mariatuna Tuhani saya tulis lama ada apa ada rasa selamat jalan ada mga tena dirita sa mga tena bijak mo ba malaw na diso dati niyo berat do lalajong jong aku diso mulai isuk ko si Angel 3 minggu di gereja Angel nga bawa puni le tolak ito ina upabuha ba to Oma le tolak sudah peralatan tinamuri isi mau madrop sabda tu sadario situ si paudular situ gutugun nama Oma bijahu jadi namura kecil dari lala Oma bijahu namura dum di motor tanpa mati pas mati ini buat rumah sakit sadari kami di sini lore dah cendel tu jauh mal nama di pakulinya dah cendel sebelum mati kau ini muda itu dia ni dia dah kakuin lulu alai sudah isyak kangen apa aku merpala diri muda jadi selamat jalan tu ini muda dalam angin kami kamu sudah botak kuat kaidatku dan aku kamu tanah di Jawa dan dia dopinan sudah jangan umuri nak matuan yang malai kita selaku geleng terbagi dari pegacang umur roh nana yo mai kari dokter do bah mengapa sih saya minum muda minum dia do perjolo do mana ngira ina sekarang lagi mau mani abi kami orang nak muda perjolo. Oke, sih waktu tapi. Jadi selamat jalan mayo ina muda, selamat tinggal Maria Amisalu. Nah, saya Tuhan mana masuk sudah kami kapilo permon melatih nabi tasalu nabutina. Iya, berpengidua kami depo lagi ka ala nanang nahawa palala le nama mewakili do ala betiki caca. Jadi boleh tupe. Walau nama wakili hamu dan nama kurang sangat muna alami situasi doa nabatari nama kulu. Jadi pedu hamu ma godang ta asa rohani manapa-napa. Ipapuli hamu sabui. Jadi di son rohani ala ni irak pula berjuang. Ketini keras dengan nang nasadia pe akan mengatakan lasram naga nang jadi terus nani merbahagia dengan mereka tomo Day isi do ale
mulai siap puna ni hasuhuto mangapu saluhutna akan pinasa muna Tuhan diha muna ama nami ina nami perhubas nami mula kita tong dorong nami Tuhan muna siala pangurupiyong muna mulai dung marujung na dua-dua namion dang marnalu jahamu lahu mangurubihami lahu maktubasi ulota ibagasan sadarun sok somoniman ng dihamuna na dua-dua nami na dua-dua baradagan toktondo dang marnalu jahamu lahu manironi roihami asa boy dengan mardalan gulaon persarima tahun ni dahangon apala itikyo terlebih bima dihamuna sa luhut na raja di hula-hula namin mulai sa suka hokbo saha tu hula-hula na martulong nung atong ris kamu songon naman nabul jojor songon naman wani inapasahaton akahatan nauli hata nadenggan tuhami lumobi matu binukor ni dahangon ang giyak matong mamasumasa mata na martua di bata asa bigmay di biyang nami jujung di jujung nami hata nauli hata pasu-pasu nang pinasa muna Tuhan asa dapat matong songon idok nila tua-tua turtuin na dur tio-tioin na lote hata nauli hata pasu-pasu nang pinasa muna Tuhan bersama tong amat na bertua di bata sayunang mamuba sayunang makose asa juman ni 10 pito matong juman ni 10 lalu hata nauli hata pasu-pasu nang pinasa muna Tuhan bersama tong amat na bertua di bata waktu kami matakas martongan igan opik di hamuna pemurun nami atau ratusan tu yang nak pun tidak tutur Dorak soja po rajayan non po juru kami mapakapun sa kaniburi sa hikma raja nami di sudi akan dua-dua ni huta na disor mula ke di Panginoon kami siap dulu nunga sahak de ima eme na baldudu eme sisyo rajai nungwa hojak kami behani boruna tu kiok-kiok do tu tabu-tabu ni raja do takaunus to rabu nungwa hojaro kami rap do tu kata nauli atau pasado kata rabu dia pangapuja kami mula tema asima rohani Tuhan apu may yapon nami sahak mai tu patontion nami di ima sirok nami jadi opera jabulon apu hamu madipun Dati ko dahil Tuhan na ina na masyala na sa tua na tutuan namin sa tuwa namin nung nga tidak kami ada kenapotong na tutuan ipulawulay kapulog dati marok namin Tuhan ipasat kamu ulos si Toro Rabu Tuhan akan kelebihnya dua-dua tung matay nasturo nami tulang matgaloy sanggiat di budian nyari na dua-dua nanyon mana puking na uli mana puking na denggan itu akahami pinopar na dua-dua saya si Toro sigat umur kami tujulan nyarion hata na uli hata na denggan na ipasakula tu kami ape may gua baranami tuwak may dia diangan nami jujung may di simat jujung nami na pasauk may amat kare bata tu kami tujulan nyarion hata na uli hata na denggan na pinasakula tu kami sayunang mamura sayunang mamusi soalnya ina tua madoron nami cuma begitu na cuma 10 hari hata naudi hata nadenggan kok may buanun nami martongan jari so muli mga pakapuon di hamuna raja ni hula-hula nami sa lupa ope asa berdudua mahita asa hehe hamuma parumain nami Tiop Simon pegang tentu nama pendamang ma kontak naho kartus tulu halina tulu raut di halaman
kada natur perwacidasian Huriata nang akapungan seksi-seksi ni Huriata noaing tanpa sama keras bunga terus marwata namanya yang dibikin tidak pasatauma tunggu na bang ihut berarti ini keras bunga manang minuman edek siang tonga-tonga di Huriata. UND nomor 525. Last Tandehong. Dohot goat itot di korbadia. Amin. Nunga terbot du hamatean tu gagasan hamunangan. Jo hamatean didi ya du sorok ni. Jo benuator didi ya du hamunangan ni. Alai dosa ido sorok ni hamatean. Di maheni mau lihat marohata tu dewata. Nama ngalehon hamunangat tu kita. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin martangya kita. Last Tandehong. Secara kamu khusus Tuhanmu komparani oku Simon Goru kenetami do siang Sadato Salonika 4 ayat 10 tolu sokono didok disi alai ngai mata kas boto muna alia kadongan taringo tu aka naung modingi asa unang marsak kamu songon si peledegu nga sumarpat kirimoni sa halina hujaha alay naing takas boto muna aleyak kadongan taringot waka na umodingi asa unang marsak kamu songon si peledegu nga sumarpat kirimoni isi mga sumarsak nasa pojot rohana nalusolunun rohana mulu marsira siyan na hinakulungan ni Roka tetap
adong pojok ni roha mulu marsirang siyan na hinaholongan mulu tu pesipata adok pangiloan misalna alam hari ibana inganan nasonan di surga di lakumu di banua gija ale Yesus nagtagamong sokojot rohani keluarga di anak ko borgo para di na hinahulungan ni rohana niyon alamak sirang na siya na toras na alami di bagasak angsak na siya o matokong marilite ko din Kodi porbadiay nagabe pangapun di keluarga tinadikon ni inanamyon. Mauriato na rohan namin iho Tuhan, jalo matang yang namyon. Nausok baho kami, holang mga sahon, anak na holongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus, ibagua jala syoko kami. Amin. Asa tapabor hatma nangataha bolong yon ibagajat tulus ni roh di pasu-pasu Tuhan debata maho lahoruar dohot lahorongot olat yon roni saliling nililing na amin. Mari dihita laos ditutup na Mari dihita. Depende nomor 347. Ay, masipa. Los tendejos más. Ay, masipa.